सुरजित देवरिया मिस्टार एशिया वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स 2023 बादायनायाव देरहासार जानो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदाघाट गेरुवापारा गामिनि अशोक देवरी आरो अनिमा देवरीनि फिसाज्ला सुरजित देवरिया थांनाय जानुवारि दाननि 14 खालाराव इन्डोनेसिया हादोरनि बालियाव जालांनाय मिस्टार एशिया वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स 2023 मायथाइनि फेशन शो दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हानानै ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। भारत हादरजों लोगोसे एशिया हादरमानि गुबुन गुबुन हादरफोरनि फेशन शो दिन्थिग्रा बादायारिफोरा बाहागो लानाय बे बादायलायनायाव सुरजित देवरिया मिस्टार एशिया वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स 2023 बान्थाखौ आवथायनो हायो। मख'जाथावदि बेनि सिगां सुरजित देवरिया फेशन विजार्ड ग्रेन्ड इभेन्ट 2022 मिस्टार बर्मा मिस्टार बाक्सा फेशन शो दिन्थिनायावबो बान्था आवथायनो हादोंमोन। सुरजित देवरिया मिस्टार एशिया वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स बान्थाखौ मोननो हानानै गावनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायनानै बुङोदि थारैनो मानसिया नाजानाय थायोब्ला जाथावै जेबो थानो हाया। बे बादायलायनायाव बाहागो लानाया आंनि थाखाय जिउनि मोनसे सिमांमोन। बियो दिनै जाफुंसारबाय होननानै फोरमायो। नमस्कार, मोर नाम सुरजित देवरी হয় আৰু মই যোৱা 15 জানুৱাৰীত ইণ্ডোনেছিয়াত মিষ্টাৰ এছিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইউনিভাৰ্ছ তাত মানে মই উইনাৰ হৈ পেলাই আহিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰে আগত মই ক'ব গ'লে ষ্টাৰ্টিঙত আহে মোৰ মিষ্টাৰ বৰমা, তাৰ পাছত ছেকেণ্ডত আহে মিষ্টাৰ বাক্সা, থাৰ্ডত আহিল মোৰ মিষ্টাৰ আছাম আৰু এইটো লাষ্ট ফৰ্থত মিষ্টাৰ এছিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইউনিভাৰ্ছ তাত মানে মই ছাকচেছ হ'ব পাৰিছোঁ উইনাৰ হৈ পেলাই। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? ক'ব গ'লেতো মোৰ সেইটোৱে লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে আৰু এণ্ডিঙত মই সেইটোৱে ক'ব চাম যে নাথিং ইজ ইম্পচিবল ইফ ইউ ট্ৰাই। ক'ত পঢ়ি আছে? এতিয়া কাৰেণ্টলি মই BCA ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ দিছপুৰ কলেজত। পিছত মোৰ এজন ছুপাৰ মডেল হোৱা সপোন আছিলে আৰু লগতে এক্টিঙো কৰি আছোঁ বৰ্তমান। এক্টিংটো মানে একেলগে লৈ যাই আছোঁ। এক্টিঙো কৰোঁ বৰ্তমান এনে। পঢ়াৰ লগত মানে লৈ যাই আছোঁ একেলগে। মা দেউতাৰ বা ঘৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট কেনেকুৱা? মা দেউতা আৰু ঘৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট ক'ব গ'লে কমপ্লিটলি ছাপোৰ্ট আছে। প্ৰেৰণা ক'ব গ'লে মানে কাৰো পৰাও পোৱা নাই, বাছ মানে আগতে মানে যিবা শ্ব' কৰিছিলোঁ মিষ্টাৰ বৰমা তাত শ্ব' কৰি পেলাই মানে এটা ইণ্টাৰেষ্ট আহিলে মানে যে এইটো আগুৱাই লৈ যাই থাকিলে মানে কিবা এটা হ'ব পাৰিম বুলি মানে সেইটোৰ কাৰণে মই মানে এইটো কৰিছিলোঁ আৰু এইটো শ্ব'টো। তোমাৰ ক'ৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলা নে কেনেকুৱা? প্ৰশিক্ষণটো এনেকুৱা লোৱা হোৱা নাই এনেকুৱা। শেষত মই সেইটোৱে ক'ব চাম যে নাথিং ইজ ইম্পচিবল ইফ ইউ ট্ৰাই। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।